Birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long. Tang tepini adab birta juita. Train ipai inkoira troxy arni All Party Hills Leader Conference mati APHLC difu LCI himpen difu miles pon ni hangrong ke patu klamalong rat mai pipadopon. Labang so mai long Dhonsuri constituency APHLC aro mai pu Monsing Tobi Lumbajong MAC constituency APHLC aro mai pu David Katara tumpen perangkyang no kaningje pona tengke APHLC Central Committee mate tiri PMI tumpen kapin kala teng MAC constituency tin Arlota Raramai Pipado Ponangji Pupensi, Raramai Pipadolo, Jasimet Pet, MLA Kilik Katibok had a job, Radapan Putot Ningapatela Pen, Ningerung Highway Parmansi, Padapondo Pusi Pachinipon. La constituency, Lumbajong constituency pen nilitung la non APHLC a constituency tin pen, la constituency wise nilitum la non election ang legidok dokapolo, amasila nilitum meeting kibipon keceng lo kasi la supini kibipon along nang litum nang cetong dun papen litum phala kadu we birtana enun pot ninga klong bencuro lo la sipini la bangso amai kibi ya thebangela pulo ilitum akhai non akisung pegang deng sido aposila ilitum koson se kaching room thekjima la pen la bangso APHLC long jong se ilitum ching room lo pulo tangte ilitum la elong le phela ekhai phanilitum cherai komlong pu la bangso nilitum aning ke matha si kengkam cejor si pini la bangsoa APHLC meeting nilitum dipon lo la penon kacetong stame penangan dolo la penon nilitum ke pangceng asapo keder icara bangke hala permission bang nilitum long lere asila permission bang stame non bang ke nangran elu pusipu asila permission long lu pulute nilitum non la mai stame pangceng konfit po asila so ame non nilitum kibia long Lapuson nilitum kibia son thak sini tuma constituency tin tanon election nang li jok doglo la bipon bompo lapen non ceng pon bom lo west Karbiang long lapen east Karbiang long nilitum non combine sinon klem bom lo la so long sitame Karbiang long arat Karbia khai lapen long khai tuman sitame la APHLC long si jak konghorang nang pidun si la ke mission pen ke hai japan dak ke kamang se jordo nang po kupi pon ma pulote council ka chari tume chok che polo nili bare ta nili kai ta ningje ber non council along ke do prong tum an ke latum ke alang tum ake thek kusi chekrong ta hai sitame Karbiang long arar tum che char elo alang li tum ke aron ke thek the po council ke chari thek the po amasi hala siksidul aron kupima siksidul akitab kupima latum hanya kitab le hodai tanda latum ke akitab porhira ke thekji true reading thegi latu sitame hala meaning kosong deng si Karbia khai phan inglong khai phan kerai nai ma latum chini ne laso posi hala non ke dobon BJP atum bangke Bihari Bangali to manta lada ke India sokot dolong dome latum ke ningjera lo stame ahok pet ke thek ser kere ser atum bosan de hala 60 dolar ron la porhisi kosong deng long sigitok ma Karbia khai inglong khai tunda sidake doloi ma mante dak non travel tunda doloi ma hala dak thak thek seria polo lasini likai ke da polo latume qualified kali Karbia khai tum hala non ke do prong CM MP MLA tumke latum ke ili tuma khai phan pejok un e latum ke ven latum phale pachari bom lang polo de non ili tumke inut bahini si along bena lo re so cholang mati latum le non inkan capture le de ili tum non karja prong ka do ka beta re so lapo ilong le phelang ta bang chilapo ili tumi dua thai sia bedaji la sila non nili Karbiang long kha arar phan ke chunuri la lo non ke bang jilani abang ke la ke thek thi non ke chari bom tum phan ke la dore so bure pipe de nang po la le pi bom lang buta ke thek thi sinang chari po gadi ili tum bang thang thedaji mo isuma tum bang hala non bangali bihari tum long si mo hajira du nang po non ili tum ningkon che thek nam long lo jo ili tuma uwe tum ningkon non bihari bangali long si ban ge dudun ke ong ke jo hakomane Marwari along ene dukan along peri ki dudun how legro ke jor long dudun sender ke jor long dudun kasu phule ka chong thui hala bange chutang la so arepi anbo kitum tang la so keter akasu phule ta ili tuma khe tum sinon hala bihari balia hotel long dudun si ka chong thi dunang lo kai non la ancho lang mo ka hita warnang po ili tum si jong si la BJP Congress uma pe hai bom lang pote la si latume thek thek bi khanyang po si ili tum ki sung dap kunang ra lo public meeting kibi nangkok kelalo mane central committee pen direction dole hai
mana asisitin ta mana public meeting kibi kenang sot lasi pini dak la Dumbayong constituency lo dak pasmel pulo adim ke lasi dak meeting dolo lasi dak isi public awareness lo elitum kichini kenang sot ason tin akam antai la public tung kichini kenang sot kita kichini si ong lo ate sik sidul alam ke non pe ini tum aprang mata citan mom lo asi ladak non ke dam tang jitu council pen so ke pangdak pen isi bangke la dispur pen tala hai tet teacher the LP teacher itu appointment ki pi so total post bangke 215 pulo kasidak karbi inuit besi pugilong dut lepen ke others tribal tum bang atom total bang pliwet besi pu tribal tungilong dut he kasi others 11 ta post bangke 211 ta post bangke angtan pen ke bang kecil so tungti apan si KPG lason si lason paklang na pula he lasi laso bangke 6 sidul arona teng pen bangke pino la bangke dake 100% ke tribal tung silong ni sakuri bangke athe dake hiduk tekting mati dake goson si paching thu thai ma karbi pen tribal tumhan dake akaprek angtan pen kewang so phan le patun mas council ke kalide report lasi ilitum lason bulute karbi tu kiduk puta kiduk pe non kidam tangta ilitum fil le dam puta tuar saula main road pen lut ponta tuar ka veng se inghan tuar se lasi kaching thur ka we pin lang lasi actually bangke lasa par withdraw de simi lasi rat tumta sakuri longi mini bisa kham mati laso pengi pajon long leder nai la bangke te hedi pajon long leder nai la tepi ma tribal to post pina kar bitum atu si long nai mati di lake kiche so tum phale laso asakuri ke post kali dake contract bunon ilitum local tum silong nangji lasi nahai 6 sidula rona teng pensi cari nangi pusini tumbangke pachini le बताए मैंने ला लॉन्गले itu Mas council pen laso longle ke Georgi laso kachisik non klang bom along tahedi nasi local along le labangke $60 teng ke non tribal phange longle ke pilong le athe longle bangke li tungke longdam thai welu jongsi dak ke che so ke mongrong playground along ni tum laso program kisi ke bangke central pendition ke pitang do je homos ditin nang tum public meeting binai pulojo lasi non ini atari ka bangke hal sahu kiti cakar ni pen dison ke piar ni pen ni tum ingkora troxian si bipo pulo lasi non dak bilo lasi la bangke non ni tum la election kiwangji ingkoi 2000 ingkora trok anikan MLA election dupo labang so phan ni tum lam kadu ka we ni tum cepat coy lo lasi la so phan lo la pen la dak an chota kali along tinta lasi ni tum la sono program deng pon lo la pen la so central decision pen na prang ta nil tum LE pen ta ki decision ki pitang do lasi halang so hut long thom la ki chun amat pai cek lo bang ke kam klema por ning ton kok lo la ke president order lo masi non an si ni tung bang ke lasi chengwai thulo ni tum la central decision pen LA decision bang pachiro pen na pulo lasi pini ahok pe bang ke la son LA pen central committee program ateng sidaki dipon
Pray ni phai inkora troxy arni jirsong asong conference hall along Sesta NGO lapen HDFC Bank atum Jelangsi project kimi ingpupon. Sesta NGO lapen HDFC Bank atum Jelang Petsi Lumbajong Development Block lapen Langsomepi Development Block arlo kado kawe rongkre ini apan isi project kimi 1 PC pinikang pojai mek dengpon. Bangso Mailong Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tulram Rohang Setame Chitong Lonsi Bangso Jai Mek RDP Dun. Halapu Sesta NGO Executive Officer Vincent Rongpipen Sesta NGO Kimang Lapen iklem pon momasay putak perangkiang no lamte jai pon. Lason tak taksi Field Officer Sesta Purunia Borwa Penda Sesta iklem pon asay moka lamte jai pon. Latum bahinya tumpian Jelangsi la Karbiang Autonomous Council ta carabun lo alang tumpan jate wong krihinia tumapan la kapre ka sayang deng gedeng ponji kapacau lia sayang deng penceng lo lapen ke mesen ki juna lang awar sai ki penceng lo lapen ang partame alang tumpan holada arong kapacing thujima kupipia sayang deng mai klem gi la sesta pen FDSC funding ke lagi FDFC lo lapen ke sesta tum ke latung ye claim dia tumlo latung bangke kapicun dia tumlo sayang dengan tak la sipini la so kai benglong ke autonomous council cara tumlo sipini kang kucing awa dimlong ni pan dagna hang Bangso program kita yang pon lagi project launch lagi holistic development program project sini tumpini launch pon lo Bangso project ini tum Sesta puisi NGO Seven Sister Development Assistance na intensi ini tum aso project deng pon lo asila so project kila da Karbiang long farma na pan si Karbiang ang long farma na pan la block ni farma na pan no ni tum kideng paprangcheng ila lo langsung mi pia block pen tum bajong block farma na pan sini tum deng pon lo asila block ni pen pangrung pet pen tum non rong revenue village atuma pan rong kre hini arong atuma pan itu murat atuma pan kampen pon po asila bangso project ni tum ke launch ke pini ni tum ga chopa pon sar to liram rong hang ste melang di ada ba poralom alang porang chipidun sini tum pan abangso project nang launch pilo asialang li hin ben ste melang li ningi the pen isia support na pidun dia pan pu asialang li lam the mate lam chak nang chipi kang lo asini tum tan ninga rong lo abangso project mission ni pen ningkan pli ya parmana pan mission pen ki pachun pon thek dia pan si ni tum bor ipon lo asila bangso project ni tum ki deng pon ke lage livelihood ap thak along si ni tum deng pon lo asi pisikoi ke ni tum kam ke claim pon ji ke la lo la ni tum Karbiang long ke tum mithang si chichin lo mithang arong lo siksa ko pipi ma nono son lo ke charlie pan sitame school ahem me do asi ni tum men ke private school ke dam de sitame government school tum do ulo sitame ke do ang bong long sitame kheng no sige ong asila hai a hem kheng no barpi barso ke do adim kheng no an sitame ni tum labang so project a hin pensi claim pon pachun pon po apen ili tum malong ke do anganwadi workers do asa workers do lahai tum sitame mithang asai ke claim dia phan ke do adim ave ki claim ji adim ave lasila hai puthak sitame ni tum hin pen claim pon po apen la son dak thak si ili tum along community health center ti so se ge chelang adim rong mithang arong tadu sila so community health center long ta facility ka ve dupik la sila haya facility ka ve long ka dure long sita mini tuma project pen an pen kini tumbo ipon si PPG pon po asi la construction na hin ku sita me asona son na wall ho sita mini tum pini pon po la pen school wall po sita me aja long tani wall painting la hai ta mini tuma hin pen aso project long pen itum kam claim pon pichun pon po asila non ki chengsi kini tum la rong kre hini pen sini tum claim pon po moni tum claim bom te ingdang bom si kapre arong a block long tapi ni tum si claim pon bom dang bom pu si piniar ni tum chingrai chingthan তো আমাৰ লুম্বাজন ব্লকত যেহেতু 2017 চনৰ পৰা কাম কৰি আছে তো আমি HDFC ফালৰ পৰা এটা নতুন প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আমি চেষ্টাই লুম্বাজং ব্লকত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ লুম্বাজং ব্লক আৰু লাংচৌমেটি ব্লকত এই প্ৰজেক্টটো আমি আৰম্ভ কৰিম তো এই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত আমি টোটেল 12খন গাঁৱত আমি কাম আৰম্ভ কৰিম তাৰ ভিতৰতে আৰু এইটো মানে আপোনাৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হ'ব গোটেই গাঁওকেইখনৰ তাত আপোনাৰ এনেইতো আমি লাইভলিহুডত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি আছিলোঁ এতিয়া আমি লুম্বাজং ব্লকত কিন্তু এতিয়া মানে গোটেইখিনি আৰু হেল্থ এডুকেশ্যন গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আমি এতিয়া ফ'কাছ কৰি কামখিনি কৰিম
আৰু এইটো চেষ্টা বুলি এনজিঅ'টো কি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে? চেষ্টা আপোনাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ছেভেন ছিষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট। তো আপোনাৰ বৰ্তমানটো লুম্বাজং ব্লকত আমি লাইভলিহুডৰ ওপৰতো কাম কৰি আছোঁ। আপোনাৰ এটা ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুডৰ ওপৰত, যিটো আমাৰ SBI ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছাপৰ্টত আমি কৰি আছোঁ। আৰু এটা আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতো কৰি আছোঁ, যিটো হৈছে আপোনাৰ NVDR ফালৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু আমি লুম্বাজং ব্লকত সেই প্ৰজেক্টটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত। আৰু আপোনাৰ মই প্ৰগতি ক্ৰিচিলৰ ছাপৰ্টত আমি মই প্ৰগতি বুলি এটা প্ৰজেক্ট আছে, সেইটো আপোনাৰ ডিজিটেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু এই চেষ্টাটো বাইদেউ নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট এনজিঅ' নে অল ইণ্ডিয়া বেষ্ট এনজিঅ' আৰু কি প্ৰজেক্ট আপোনালোকে কৰে? এইটো আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট NGO হয়। আপোনাৰ 2011ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল NGO হয় নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত। তেতিয়াৰ পৰাই কাম কৰি আছে, এইটো 14 বছৰ হৈ গৈছে কাম কৰা। Karnataka State Amateur Yoga Sports Association hin pen patri pi ponsi Yoga Federation of India lapen Asian Yoga Federation and International Yoga Sports Federation atum jirap chito ponsi Prechiklo Niphai Sirkep lapen Krehini an Sri Ganapati Sachidananda Asrama Mysuru Karnataka long yoga kajapate paman ponalong Asamalong ripen kajapate dunalong Karbiang long pen Unali hanse pi japate dun pen Indeng ponong e chapalong dun pen adonarap lapen Donghap KCS unit tumpen karchopan padu. Lakhakre trok Nomadi constituency ka parlopon Donghap Kangburati mungarong mekar Horen hanse lapen sikaing tipi asupia dawam Honali hanse pi ahin pen Karnataka long ria long yoga kachapate dun pen Indeng ponong e chapalong dun tek lapen kachapate dun Theka joksi adonarap lapen rong si anparta Donghap KCS jonahin pen Ansusi aning parung ponang jia pan pura Honali hanse pia pan kangtum karne lapen karcho saideng pon Honali hanse pi bihekang ko pen tame yoga natu aning ke hangpik ajoksi non tame Assam Yoga Association alongsi Charlie pon bom lapen Darang College along 5th semester ang dengan Charlie pon bom pen yoga natu tame kachapate dun bom ajoksi 50 Golden Jubilee Senior National Yoga Sports Championship along tame indeng pong dengan nong chapalong pon Honali hanse pia hin pen apaya po don rap lapen rong siararan parta kak CM Dr. Tulram Rohang lapen EM Rites inghia tumapan kachoro pajir pon National long amang ke 50 an lo mate Golden Jubilee lo apo sonong nili ke chapati dun long abang ke nili tamen ku pai lo position mathadam lo athe Karbing long apen Assam long bang ke karbi pi abang ke nili nivel lo select konta apen nili invest tamen nili medal chewan chapalong dun e pusa nili fi position mang ke chapon dun lo apen nili competition pidama ho kedam ke bang apen kido ke tha bang ke kasik sak bang ke hidungin nilim thang mata thek long ilo athe kedam ke bang same kicho apor pe chulong le junong le lapen kisang basta me ke jang same apor pen sanong delo lapen ke charli basta me kedam ase kinil tuma videlo asi sige chunili kan tuma la posan lo nili phan pajal di madu phan sta me competition lo mane ke chapate no sige dunji patang te kadu ko basta me share tun ko je hasinili la bang chunili kan tum athe chapate mang da du voi lapen ta tangka ma su dor de patang te kimatha ta sab su kisung bang du ti Tajang lipan karbing lo Kelalo nilitum dak donghap jutang asam chom mate donghap KCS unit maipu pente chunbang pen klembang pinilitum aningkan bang sutame nilitum okon non la hunali hanse pi la pudet takali nilitum matric exam ke pas pen cek long doktor ki undun pilthe tame nilitum donghap long jitu donghap long ariso jang ke thor mi ariso jang man paching kurji amso se aprang padam ji phan kang thor dunji phan kibor ipon la so jok nilitum kaprek ar along ki undun nong megewan an phan kinilitum dong hap kisi asa asan chom hin pen nilitum aningkan bang tami son karcho pona jaimek dipon bomlo la si bang bom pen pining bang ke nilitum ko pai ki mi dong hap ha warlong la ake hai foreign hanse asupi sami hunali hanse pi alangli nilitum phan nong me nangawan pi nilitum phan dat kalilo Karbiang long la puchot kali Assam la puchot kali all India along pen isi vina international yoga la sulong 5 position ke cepa undun join nilitum
eningarong tiglo lasi kaprek kitur miri so jang tum hans tamin ili ahapet ki chuning ria bangala pulo kaprek ke hinno sai claim clear akimia sai kadok ko kitur miri so jang tum claim ji businili la son si claim नहीं बुसी चुनिंग री लो आके नोना होत के कि थुरमीरी सोए जांग तुम बांग के कोनाने ड्राफ्ट के चो ताहो को पिने कपरे राकी हॉर्मोन सी यूज रंग ला son si arjulong lok piti la se hala tum hans kami raकी मिया साइलोंग नंग pa claim ka padam ni phang sinili tum ya la so message ke pa pg phang sinili tum kar Preni Pai Inkora Troxy Arni Karkok Higher Secondary School along Bang Koranar Kebabang Piepan Jakiron Pon Aso long Aluyaman Peng Ben Nang Chitong Dun Karbing Long Autonomous Council MEC Kangbora Killing Huluni VDC Chairman Dhoni Ronghang Karkok Higher Secondary School Principal Ramsing T Lapen Pinangan Man Peng Dutum Chitong Dun As a non-giving Jia Parman Chitami Morning 3.0 Pipon Tupo Pusi MEC Kangbora Killing in Pen Raket Tumatingo Langhin Ben Sat so student kumhan lahan sasi bepa pagi de haral sia ni phone ba apai open tangka mahat ke rock kedam kedali hat ke siksak asal siksak ba de bang ya so tu bang kan ke de bang asi itu sam gobel और बात है हिमोतो disaster maten kita pun tangka lagi Kacing tu, kali amuna acting, aja ini pan, kering ini pan, buat kami kalau tu, daun sisi asal men, asal ada, cepat develop dia pan, alang mata, masuk mata, itu nijuk mana, matangga, kering no, macam non lah, men sekolah macam ini, asontin, ka sekolah pan, hujan gini kok. Kepada ofisi dan kepada perangkat yang terkait ini serta kepada ini serta itu tempat yang itu semua prinsip Islam terkait alam mereka ke Jepun pakai hati menaya kamu lokasi ini kita alam yang itu jadi kampung yang baru ini bangkuan orang ki masuk kan ini kan bangka orang ini nona sama orang sari pin lah Kalau saya 3 lakh apa bukan tolong asli 10 lakh karena target sih ya sama saya asli masuk ke telepon banget langsung masuk semua orang itu pasti dan sampai bukan kiran sih kata mungkin sih itu mungkin ini cari kok proyek sekolah মানে আমাৰ নিযুত মহিলা ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমস্যা সেই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অহা যোৱা বেছি কৰে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লাগতিয়াল কিছুমান আছে সেই লাগতিয়ালখিনি মা দেউতাকৰ পৰা অৰ্থনৈতিক দূৰ অৱস্থাত দেখি সিহঁতক মানে সেই সুযোগ সেই সুবিধাটো এই টকাৰেদি মানে কিনিব পাৰিব যেনিবা প্ৰিন্সিপালৰ পৰা অসম চৰকাৰ 2.0 যিটো নিযুত মহিলা আঁচনি ছাত্ৰীসকলক যিহেতু আমাৰ কাৰ্বক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথমবাৰ কাৰণে যিটো আঁচনি লাভ পাইছে সেই বাবে অসম চৰকাৰলৈ মই বহুত ধন্যবাদ থাকিল তাৰে আজিৰ এই আঁচনিৰ যোগেৰে প্ৰথমবাৰ বাবে আমাৰ কাৰ্বক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ 28 জন ছাত্ৰীয়ে পাইছে এই সুযোগ তাৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ বহুত Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang thru